Yo estoy muy a gusto contigo, pero nos quedan 9 minutos y yo quiero una experta. Ana Pena, por favor. Ai, Ana. Que es unha guía turística de aquí de Ribadeo, del Hola, Ana, Concello. que Moi boas, que tal? Boas, ven. Temos moi pouco tempo para que nos digas. Sí, a ver, que a nos ver. fales da beleza de Ribadeo, que Que hai tanto que Pois hai moito que ver, Temos que trasladarnos un poquinho ao pasado, a época dos nosos emigrantes. Aquela xente que emigrou, moita galega, de feito, a Sudamérica, e logo retornou con diñeiro, e aquí se fixo pedazo casas. Entón, aquí vos amoso hoxe a chamada Torre dos Moreno. É unha xoia do modernismo. De feito, foi o primeiro edificio en formigón que se fixo en Galicia, nada máis e nada menos. Para a época na que foi construído, presentaba unhas innovacións impropias da época, que hoxe todos temos nas nosas casas, pero que antigamente pois non tiña. E que era? Pois tiña ascensor, auga corrente, electricidade... 1914. E incluso un circuito cerrado de recollida de residuos. É dicir, este edificio era o nova máis da época. Traigos un poquinho ao centro neurálxico de Ribadeo, coñecida como as 4 rúas, esta calle ou a rúa de Jesús Rodríguez Murias. Ele emigrou a Cuba, entón fixo fortuna e volveu para Ribadeo. E en vez de invertir en facer unha casa, como era o habitual, pois invertiu no pobo. E que fixo? Pois o lavadoiro de Ringlo, a escola de Ringlo, a fonte de Ringlo, e logo a traída de auga de Ribadeo foi costeada co diñeiro que aportou Jesús Rodríguez Murias. Entón, debemoslle moito a ele e a moitos outros indianos que deron vida económica, social e urbanístico a Ribadeo. Conocer un poco más la historia, cómo venían con esas fortunas, ¿no? A llenar de belleza a esta ciudad. Agur, hasta logo, chao, 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 chao. Toda la institución. Es coñecido polo mundo adiante. Hombre. Sí, aquí en Galicia... Es una sabe- institución. Están Son moitos pensando anos, verdade? Son moitos en poner anos. la bandera gallega a la cara de... Sí, Pues me están podría. dudando entre a vaca e gallos. Belinda, escoitasme, estás quedando sen tempo. Mira, eres muy pesada, lo siento, me caes muy bien, pero eres muy pesada. Sí, son moi pesada, pero é que eu fago polo teu ben, porque non sei se te lembras que tiñas unha sorpresa preparada. No, y estamos con Ana. Es que eres muy pesada, Noelia. Non te me poñas así, por favor, co que eu te aprecio. Mira, sí. No se oye. Hola, Belinda, pero non me quito o aparato este que non me está escoitando, pero que non ten tempo. Belinda, pero por favor, desconectóuseme. Non nos deixa vivir esta, No nos non é? deja. Claro, chamase rei. Claro, va a ser eso. Oh, será por iso, non? ¿Qué es un pinganillo? ¿Qué es el tiempo? A parexa máis famosa e máis alta de todo o Ribadeo, como vedes aí, Os chamados os cocos. Os de atrás que salgan tamén, Que tal? Como estás? Ai, que nos está chovendo. Sí. Non te molles. Que tal? Encantada. A xente hoxe aquí cargounos o corazón de emocións, Tedes un lugar precioso. Sei, non sei. E o bonito, además, que tamén nos pertence a nós, que Claro podemos que vir sí. aquí e disfrutalo. Cando queiráis. Estamos Precioso, enamorándole. Noraboa. Estamos enamorándole. Está Mil encantado. gracias, Ana. Bueno, Gracias, al Gracias, Concello, Ana. gracias. Gracias. Uy, cuidado que viene. Belinda Washington. Sí. Vos veñen aquí. Ai, perdón. Perdón, Ti Noelia. non tes culpa ninguna. No. Pero é a primeira vez en todos os programas que levamos ¿Sí? que alguén me falsea que non me escoita. Co pinganillo. ¿Cuándo? No te he oído. ¿Cuándo? Ti sabes que acabaches o tempo xa, non? Fai uns Ay, no me he minutos. enterado. ¿Cuándo? No, Es que no, ¿tú te has enterado de Sí, algo? no. Yo no me he enterado de nada, Noelia. No teño idea. ¿Pero cuándo ha Que le- sido? ¿Cuándo? Bueno, yo no, es que no. Pues, pues Más ya que está. yo creo que ha habido un No. problema con el no sé. que non funciona. Estaba mal. Es muy guapa, ¿eh? Sí, é moi linda, Noelia, claro que sí. Es bien bella. Espérate, ti como estás pasando? Eu estupendamente, media hora levamos, ¿no? De programa. Ya hemos terminado, ¿no? Tengo una sorpresa pequeñita que no sé dónde meterla. En tempo non a mentes. Igual necesito algo máis Te cojo en para... brazos, venga, te cojo en brazos. Igual necesito algo máis para convencerme, non sei. Eu creo que quedamos, pero Belinda, 3 minutos, ten que ¡Tres! Es que ¿qué hago yo con 3 minutos? Vamos. Venga, vamos, corriendo, vamos, marcha, venga. marcha. No, marcho non, quedo con vos. Eu quedo Marcha que has de marchar. No. Ai agora deixete, ai corre, ben vaite a lavar. Ai corre, ben vaite a lavar. Ai a Que bonito. Chamachesme moreniña, ai a vista de tanta xente, ai agora vaime quedare, ai moreniña para sempre, ai moreniña.
Sevilla para sempre. Ai, la, 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 ai, la, 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 la. Ai, veña arriba. Toca la jota navarra, toca la jota navarra, no lugar de Vilarillo, toca la zaragozana. Toca la zaragozana, ay, a la, la, 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 ay, a la, la. Gústame como gran instrumento musical a voz humana. E pois a pandeireta, que claro, un dos elementos máis básicos para o ser humano. Esos pandereteiros do inferno han sido el remate. ¡Toe! ¡Ale! ¡Sí, señor! Hai que subilos ao escenario de Luar. Hainos que levar, descubertos aquí, en Ribadeo. Y Galloso, ¿qué les diría? Que tal, Sergio? Como estamos? Ben, Que vienen desde el infierno, cuidadín. Enhoraboa a todos. Encándonos o nome. Pandereteiros do inferno. Está moi ben posto, está moi ben posto. ¿Y cada cuánto os juntáis para ensayar? Pois ensaiamos todas as semanas, xuntámonos todos para tocar unhas peciñas. Vale, 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 vale. Pois algún lunes igual quedamos por aquí para ensayar. Ay, Están que aquí convidados, hay alguén convidadas que a debería parecer cando quedar. teidades. Si nunca foron al lugar, a min pareceme que unha Deberían promesa ir. se lle pode facer aquí agora. Deberían ir. Podíamos facer un especial Ribadeo con Belinda, que veña por aí, os pandereteiros do inferno. Sí, xa me quedei co teléfono deles, sí. E teño que decir que Belinda se emocionou. Sí, lloré. Sí. Darmos as grazas moitísimos Gracias, por estar chicos. con nos tamén hoxe aquí e por facer que Galloso quede, que sei que isto agora foi como a pincelada de oro. Bien, bravo. Sí, señor, sí, señor.